الرحمن الرحيم ابن خدای پر دلوان کار. إذا وقعت الواقعة اگر قیامت رابو ليس لوقعتها كاذبة کسک نابت دروی پر رابو نوی بکت خافضة رافعة او دجمنت خود ات آگری دا نزمت کت و ولیت خودت بحشت دا بلندت کت. إذا رجت الأرض رجا اگر عرت هجیانکا دجوار وبست الجبال بسا و چیا هاتنا هیر کرن فكانت هباء منبثا وكيوي توزي لهاتن يابات فرينت. وكنتم أزواجا ثلاثة وهن جلي مروفا أدبنا سيجين فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دي جاهندي خدانت راستنا خدانت بيكت بلندن مرتبا وان چنتيا بلندا. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهندي خدانت چپنا خدانت جهت نزمن و چه حالك خرابه و تدا. والسابقون السابقون وويت الدنيا لازت كرنا خيرا دا كري أونية الآخرة لازي ادچونا بيكت بلندات كان. أولئك المقربون وأون يتلنك خدي اتنزيك في جنات النعيم خدايوان وانت كتت بحشتت خوشيه دا. ثلة من الأولين ومكابوش اجبشيت في أمتي وجيت أمتي ديجي يتبورين وقليل من الآخرين وكيم اجباشيت في أمتي ادتشني على سرر موضونة السروان تختت ابزيري هاتينا نخشاندن متكئين عليها متقابلين او دبالداينا هندك جوان برامبري هندكا يطوف عليهم ولدان مخلدون بو خزمت كاريا وان هندك زركرت نبيرت بن ونتمرن السروان تجارين بأكواب وأباريق وكأس من معين بكوبو جركو پرداخت شكانيا ميا بحشت اتداگرتي لا يصدعون عنها ولا ينزفون او فخارن يا وصايا نسرت وان جبرت ايشن ونهشي وان بيدتشت وفاكهة مما يتخيرون او زركرا ابوي فيقية او هلد بجيرن ولحم طير مما يشتهون وقشت وان طيرت دلوان دتشتي السروان ديارين وحور عين وهندك جنت تشافجر وان هنا كأمثال اللؤلؤ المكنون اتجواني والظلالية خدا اوكي مرارية فشارتينا جزاء بما كانوا يعملون افا جزاي وانا اجبر وان كريارت شاك يتوانت الدنيا دا كرين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وانت بحشت دا جوهل چگوتنت خراب نابت كوبي گناه كار ببن إلا قيلا سلاما سلاما او گوتن تنابت يا ديرج فان كيماسيا او الصلاة او الايكودت كان وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وخدانت راستي چند مرتبك و جزاك مظن وانهيا في سدر مخضود او البندارة صدرنا يا بستري وطلح منضود
وموزت السر إيك وظل ممدود وسيبرك بردوام يانتشت وماء مسكوب وآفا بفبرين وفاكهة كثيرة وفيقيك مشا يخلص نبت بوانهيا لا مقطوعة ولا ممنوعة تشتك نبت فان خشياشوان بجرت وفرش مرفوعة وجهد بلند السر تختا بوانهنا إنا أنشأناهن إنشاء هندي أمين ما جنكت بحشت بدرست كرنا كتايبت يا نوكي درست كرنا دنياي چكرينا درست كرنا كا پیچبون ابديف دانا ايت فجعلناهن أبكارا وما او يتبچيكو مظن كرنا كتش عربا أترابا وما او البر ظلامت وان شرين كرن وهميت ايك جي دانا لأصحاب اليمين ما او بو خدانت راست آفراندن ثلة من الأولين و كومكا بوشن اجيت بيشيه وثلة من الآخرين و كومكا بوشن اجيت باشيه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال و خدانت چپه چه جزا و حالك خرابوان هيا في سموم وحميم او دنف هربايا كي كل دانا اشجر ما جهنم ابسر واندات ايت و بهن الوان طنجت كات وظل من يحموم و اوت آفكا كلان ديوسي بركاش گوريا رش دانا لا بارد ولا كريم نجهك هنا و نديمنك ببهايا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين عندي او بون وانت الدنيا دا خوشي بتشت حرامت بر وان پشت داوي تشتي يه پیغمبر بهاتين وكانوا يصرون على الحنث العظيم و بردوام السر كفر و الشركة و گناهات من وان دلخو ند براتوبه وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وانش نباوري إنانا پرابونا پشتی مرند گوت اره اگر امرینو بوین آخو هستی ما پیتی بو ما جارکا دی ده این را کرن او تشتکی دیر بول بروان أو آباؤنا الأولون اره امو بابو باپیرت مایت بره اوت بوین آخو حلیاین جارکا دی ده رابین قل إن الأولين والآخرين تو ای پیغمبر به جوان یت پیشیه و یت پاشیش دونده ها آدمی همی لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الروژه که دست نشان کری که روژه قیامته ده اینا کم کرن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پاشیهین ای برزبویت شرکا هدایته یت دروکر ابگف و جزای خوده لآكلون من شجر من زقوم هندش دارکا اش زقوم خون و او خرابترین داره فمالئون منها البطون و جاهین زکت خو ده پیتجی کن هندیهین ده برسیبن فشاربون عليه من الحميم و ده سر هنده جیراهین دش آوکا زده کلاندی وخون یکو تنکا هوا نشکینت
فشاربون شرب الهيم هن گلک ده وخون وکی حشترا تهنی اوش بر ایشه تنکاوه نشکت. هذا نزلهم يوم الدين اف عذابا ابسر واندت ایت او زاده یل رجا قیامت بوان هاتی آماده کرن و وگفک الوان اد ایتا کرن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون گلی مروفا مهین آفراندینه او هین چنبون و جماهین باوریه پرابونا پشتی مرننا اینن. أفرأيتم ما تمنون اره او هوا او چپکت مروف جه چید بن دیتینا ایت هین ادرجن مال بچیکا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون اره هینن مروفا جت آفرینن یان امین آفراندر. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين امین ما مرندای هوا و ام اجهند بزار نابین. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کل روژا قیامت هوا بگوهرین و پرنگه که دیهین پی نزانن هوا چپکین. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون و براستی هوا زانیه که خودی جارایی که هین آفراندین و هین تشتک نبون اره و جاهین هزرا هنده ناکن که خودت شد جارا کادجی هوا چه بکد. أفرأيتم ما تحرثون اره هوا او چاندی دیتیه یهین ادچینن. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اره هینن وی العردی شینت کن نا امین وی اد آخر آکنجیت کین و شینت کین. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ما بوید ام دوی چاندی که اینا پیش کن ایتا خارن و جاهین ده عجب گرتی بن اجوی تشتب سر چاندی هوا داهاتی. إنا لمغرمون و هنده بجن هندی امین ام ات عذاب دایو زیان کارین. بل نحن محرومون بلکی ام اجرسقی اد زربار کرینا. أفرأيتم الماء الذي تشربون اره او هوا او آفدیتیا یا هین جوت خون دا پی بجین. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اره هوا او شعوری اینا یا خاره ادناف عردی دا بریه یان امینش دلووانیا خو ما او بو هوا اینا یا خاره. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر مویا با امداوی آوه و ساسیر کین کپکر و خارن و آفدان نئیت. اره و جاهین سوپاسیا خدای خنا کن سراوی آوه شرین یاوی بو هوا اینا یا خاره. أفرأيتم النار التي تورون اره او هوا او آگردیتیا یهین هلت کنه. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اره هوا او دار دایا یا آگر جهلت بته یان امین ما او دای. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين امین ما او آگره هین هلت کنه بو هوا کریه بیر اینان داهم بیرا خوپل آگره جهنم بینن و دا بو روینگا ببتا مفا. فسبح باسم ربك العظيم و جاتو ای پیغمبر خدای خو پاک بکه خدان ناو سالو خطت تمام یه خیر و قنجی مشه. فلا
أقسم بمواقع النجوم خود سیندپ وان جهات خود یتستر ادکفنه دمت رجین وإنه لقسم لو تعلمون عظيم و او سیندک اگر هم بزانن یا مزنه إنه لقرآن كريم اندی اف قرآن یا قرآن کا مفا مزن و بخیره علم وی بوشه في كتاب مكنون اد کتاب کا پارستی اجچاوت خلکی دایا کو لوح پارستیه لا يمسه إلا المطهرون اجملیاکتت بقدر ید خود اوش گناهو که ماسیا پاقش کرین پیوتر کس دست ناکت قرآنه هر وصا اجوان یدش شرکه و بنویجیو به دست نویجیت پاقش پیوتر کس دست ناکته تنزيل من رب العالمين او اجنک خدای همی چکریا یا هاتیا خاره و او حقیقا بگمانه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون اری جاهین گلی بود پارسا دروی ابو قرآن دکن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون و این شکر خوب و خود سروان قنجیت وید گل هوا کرین ادکن او کوهین دروی پیتکن و باوری پیناینن فلولا إذا بلغت الحلقوم اری جا گوارحا ایکش هوا گهشت حفکه دم اوت مرت وأنتم حينئذ تنظرون و هین النک اد آماده و برخو ات دنه اری هندشن رحاوی گرن داش لشوی در نکوت هینشن و چنده بکن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون و ام هنگی اپ ملیاکتت خو اجهوا نزیکترین بوی بلهین و نابینن فلولا إن كنتم غير مدينين و ماهین ادشین جارکادی اگر راستهین نائن جزادان و حسب ادگل هوا نائتا کرن ترجعونها إن كنتم صادقين و هین رحی اب زفرین لشی اگر هین تراست گونا هین و نازفرینن فأما إن كان من المقربين ویجا اگر اویت مرت جوان بت یت لذت باشی دا کری و جوان بت یت نزیکی خوده فروح وريحان وجنة نعيم رحمك برفره كيف خوشي وبحشت الآخرة بويده هبت وأما إن كان من أصحاب اليمين وأجر أو أج خدانت راست بت فسلام لك من أصحاب اليمين دي بويئتا قوتن سلامتي وتناهي بوتبت چنكي تو أج خدانت راستي وأما إن كان من المكذبين الضالين وأجر أو أجوان بت يتدرو أبرابونا پشتی مرنه كري يتش هدايته برزه فنزل من حميم میوانداریاوی دب آوا جهنم یا کلاندی بت وتصلية جحيم و پوی آگیری او پی اد ایتا صوتن و او دی طامکتا عذابا آگیری یا دجوار إن هذا لهو حق اليقين هندی اویا یا مبوتا گوتی ای پیغمبر او راستیا بگومان فسبح باسم ربك العظيم
و تو اپ ناو خدای خوی مزن تسبیح وی بکه و توی اجوه گوتن پاک بکه یا کافر اد در حق داد بیجن یه بلند بد خود اجوه چنده بلندیه کا مزن.